Okay, uyabona la inosuka eMtuba uye eMpangeni uye eBay alipheli iviki mina ngawuhamba for more than 5 years, actually for more than 15 years. Lo line yalipheli iviki ngawuhamba, malipheli iviki awapheli amabili. Bekilokhu kukanje yana for more than last 5 years. Uyakhumbula uRamaphosa sanda ngena kuze kuvalizwe kushiswa ama-truck, abeshiswa lawa ama-truck lapha emgwaqeni evundlisa umgwaqo edonsa okhi around 2019. So akuyona into efike ne-GNU, i-GNU ifici khona. Ukuqala lokho engifuna ukucorrecta ngicacisele nabanye abantu abangalwazi udaba. Lento yokushiswa yokunqanyulwa kojantshi ngama-grinder into eyenzeke around 2017 2018 before Cyril Ramaphosa abe umongameli ehlandleni lakhe lokuqala. Ngoba osomathenda basabotage infrastructure i-rail for ukuthi kunikezwe bona umsebenzi wokudonsa ilahle. Uyabona nje abantu abangobhongoza balento oyibona lapha emgwaqeni, osomathenda abaqhamuka kwa-DA, abaqhamuka kwa-ANC, abaqhamuka kwa-MK, abaqhamuka kwa-SACP. Ngizoyiyeka nje ngamabomi ikhosathu, hayithi angibuki, kodwa nje labe ngibabalile bahamba phambili. Ungabona ukuthi ngaphakathi Transnet benzini la eRichards Bay, i-Court Terminal. Ngoba kubona akuhambi phambili South Africa, kuhamba phambili ukufuna ukuvunywa ukuthi banemali engapheli, banemali exakusathana. Yona into ephambili kubo, and baqamba amanga, baqambela abelungu, baqambela uhulumeni we-GNU. Lento abayenza la emgwaqeni, lento abayenza kojantshi, is the very same thing abebekade beyenza kwa-Eskom, and angazi basaqhubeka kulungile, angithi ake ngithi it's the very same thing abebenza lapha kwa-Eskom. So vuka la ikhanda, ungathi ungenziswa kwenja ethi ihubhi isigebengu sisasazele phambili. Sebenzisa lokho, akuphili lokho. Our biggest problem la osomathenda, our biggest problems la osomathenda. Uyabona lo mgwaqo ngihamba every day, ama-truck kulo mgwaqo kusukela eMpumalanga uzuyofika eRichards Bay, every kilometer suke kune-truck. Kwesinye isikhathi futhi per kilometer ama-truck awu-3 4 alandelana. Ngichazela ungahlali la ukuze azi into iqale nini and obani abasifakela kule nkinga. Nakho sengiyabona basebebhala u-GNU. Lena nje ayihlangane ne-GNU, i-GNU ingayilungisa kodwa hayi ukuthi ikhandwe i-GNU.